Hallelujah. 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 It all belongs to you, Lord. Hallelujah. 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 Sing hallelujah. 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 Oh. Hallelujah. 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 Sing hallelujah. 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 We praise you, Lord. We praise you, Lord. Praise you, Lord. We praise you, Lord. Praise you, Lord. We praise you, We Lord. praise you. We praise you, We Lord. praise you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Today we praise you, Lord. We praise you, Lord. We love you, We Lord. praise you, That's why we Lord. praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you. We praise you, We praise you, Lord. Lord. We praise you, Lord. Oh, oh, oh. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you. We worship you, Lord. We worship you. For you are worthy, Lord. We We worship you, Lord. We worship Oh, you. we worship you, Lord. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. You are worthy to be worshipped. We worship you, Lord. We worship you. We worship you, We Lord. worship you. We worship you, Lord. We worship you. Oh, We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We lift you, Lord. We lift you, Lord. More than everything, We Lord. lift you, We lift you on Lord. high, Lord. We lift you, Lord. lift you, We lift you, Lord. Lord. We lift Yeah, you, hallelujah. Lord. We lift you, We Lord. lift you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Higher lifted than our challenges, we lift you, We Lord. lift you, Lord. We lift you, Lord. We lift you, Lord. Be lifted on high, Lord. We lift you, We lift Lord. you, Lord. We We lift you, lift you, Lord. Lord. We lift you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. You are lifted on high, Lord. We lift you, Lord. We lift you, We Lord. lift you, Lord. We lift you, Lord. Oh, hallelujah. We lift This morning, Lord, we lift your name on high. We lift you, Lord. We lift you, Lord. We lift you, Lord. We lift you, Lord. We lift you, Oh, Lord. oh, oh. Hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Hallelujah. Sing amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, Amen, amen. amen. Amen,
on, praise him with us. Worship him with everything that is within us. Clapping our hands is one way of worshiping him. Jehovah. Yeah. Todo ni agereire ni mwega. Atuhete moyo nigetha tumuinire. Na hinya witu wothe twende. Yebo yebo vigerege. Sasa Yesu, makofi kwa Yesu. Tugacokia ngatho ni undu wa guthii na mbere na kunyitanira na ithuĩ twina Shaka Band in the studio tugithii na mbere na kugoca watheru. Twina Sarah K tondu niwe mwana witu twendete muno muno athie na mbere na kuina nyimbo cia kugoca Ngai. Tugacokia ngatho ni undu waku gukorwo kinyitanira na ithuĩ na gukorwo ukicagura Kameme TV na gukorwo ugithie na mbere na kunyitanira na ithuĩ gutuma tukorwo twi number 1. Na riu tukorwo tukimenyana na Sarah K na nigetha tukorwo tukimenya aumire ha akinyite ha na maundu maria arenda gukorwo akihingia. Sarah K, uhoro waku? Ni mwega muno. Nie ni uhutagia muno na nyimbo ciaku na cikorwo ci ndathime. Amen. Na ni twacokia ngatho ni undu wanyu guka na tuire tutu tuthaka uguo na nake aya arungara uguo. Ni arungaru. Ni arungaru nyita microphone wega tegete. Ni arungaru ona tuire tu ni tuthaka muno muno. Mwetaga atia? Itanamba kuga uria twitaga ri. Reke ngwire uria haria twambiririe nigetha unyite uria twitaga. Niguo. Ni njitagwo Sarah K. Niguo. Na ndambiririe kuina miaka mingi mithiru. O uria uraina ri Ngai kiugo kia Ngai kiuga atiriri atutwaraga kuma kiwango kimwe nginya kiria kingi. From one glory to the other. Koguo ri akinginyia handu hariri Sarah riu ri ni ukurite wambiririe kuina miaka 20 na kindu irorete miaka 30 ithire. Ikatiriri Ngai akihe platform ya kuhe andu ici ndi cita ciana ciakwa akihe ciana ciakwa tuke hamwe nigetha twambiririe riu ko njukire guku ri igiukire na CD no umuthi uyu ahete andu mangihura andu mena iheo noguo niguo Ngai anjiririe gukuhe andu mena iheo nigetha kiheo giki wina kio ri kihote gutiga gutuiga giaku niguo nigitiga gutuika giaku gigatuika kiandu
tondu na kiheo kiria Ngai atuhea gitiko gitu giko gikiandu na nikio atuheire andu aya na agitunyitithania o mundu gutire amwe matigwa gikuyu aingĩ ona matigwa gikuyu haha by the way anga no ithuĩ tu na John haha tuigua gikuyu aya ngĩrĩ nĩ kwĩruta merutaga gikuyu na no wega no nĩ kabira tofauti na Ngai akiuga ngũmũnyitithania na nations na ici nĩcio representatives cia nations rĩu aya metagwo Shaka team yes koguo riu neo tukoragwo nao niki iritu aya mahana gikuyu aya athakata gikuyu ni agikuyu karibu sana Sara no twende kumenya atiriri o hanini muno kuri andu makoragwo meirite muno na makemena ni undu wa maundu maria maragerera o hanini tutamere kuria waumire nigetha Ngai akuoe akuyukie nigetha uthio kahunjie injiri yake Ngai oyaga acio methi muno koguo we mbere umenyete we withi muno ri ucio we niwe Ngai ena bata nake tondu we ni guguthondeka kiria arenda uyu uraigua iguru yairua ena hinya ri no areme guthondekeka koguo ni nyumite kuma thi kuma riu nguga kuma aciari akwa gutigana tugacoka tukarerwo riu tugathi guthinika tugathie na mami tugacoka tukauma hau ngathie ngandikwo meidi ngauma hau ngathie ngendia nyanya ngendia marigo ngendia mboga ngendia ki uyu geka maundu maria mothe mangihoteka gwikika ngahika ndahika ngathie muthuri wakwa ni mutungatiri by the way tugagithie gutungata kundu gwitagwo korogoco riu ku ni gwitikia Ngai no igua gwitikia Ngai ti gwitikia Ngai irio cie nyumba ni gwitikia riria hatari onake gwitikia Ngai agoka akurutite no ndimucokagiria Ngai ngatho ko ndanjikire uguo ndingirikire ndi umuthi no muthi ndimwira ni wega tondu ndikire ndi umuthi ni tondu wa uguo andutire na ingiona mundu ungi akigerera uguo nimenyaga haria Ngai ndoraga mundu ucio ngauga uyu ngimenya kuria Ngai arenda kumutwara mwaka uria Ngai araka tondu gutire mwaka wambagiriria na iguru wambagiriria na gucimbo na thi na riria kuracimbo na thi andu ngicira ni igatuika kiru ni gitiri mahiga indo takataka makuo makuriire kuu nimo mararutwo ukinyangwo nawe ukiuma hau rumo hunyukite uhana nduhana ndutarie no reke mwaka ucio wambiriria nikio raja mujengo wi muthako ungiokire ukiambiriria andu ngi wendaga uhituke na ruo tondu hena rukungu hena mai magiko maraitwo hena takataka ciothe no rurora mwaka uyu ndungihituka haha uteroreire Ngai akurutira wira ndungihituka andu matekwiroreire no nginya makuru kabisa riu ri uini waku ni ukoragwo wina mundu angeigua nyimbo ciaku ri ni aigua hena upako wandikaga nyimbo ciaku kuma naku niki gitumaga wandike nyimbo ciaku wa mbere njugaga ona ni ngucokera ringi ndungitahika kire utarite niguo no nginya ukorwo wina kindu ukurite na ngikorwo nduriri ona kire na ni atahikari utahika kiria githiini waku rutaro uruma thiini ona gukorwo kurite bosori ona gukorwo kurite bosora ni uratahika iyo tahikire ciathira no uratahika rutaro ya thiini waku ni ruo gwitahika nitiguo koguo ri ndungiruta kiria gitari thiini waku kiria ndiaga thiini wa Ngai kiugo kiria ndiaga wendo uria ndiaga ngwataniro yakwa nake iria ndiaga nikio na riria nyimbo ni kuhea heaga akahe nyimbo ro uguo ngaigua rwimbo hihi ni ruoka kana tune ni yoka riu ngathie mandiko-ini ku confirm uria ndirenda kuga kana ni ruratwara na mandiko koguo ni kiria githiini waku nikio ngiuga kiria gwikira thiini waku nikio kuruta angikorwo we na ni ukarora taru ngiambiriria kuina ndi ndahe na mathina ni undu wa mathina mau mothe ndina nyimbo cia mathina ngaragu oi ngaragu nene ngaragu yurite ndirainira andu no ni nie tondu ni kiugo nikio githiini wakwa ndi muhutu no ru ngekora ni nyini tondu kiria githiini waku nikio rutaga ungikorwo ni uragerera mathina-ini ma nikio igua ringi ona tukina nyimbo cia mathina ndirurie-ini ngereire mathina tondu hau niho uri koguo uini ni kiria angikwaria Ngai muingi ukuruta Ngai muingi waria wiroreri wa andu muingi ona ukina kiu nikio ukuruta kuri mundu wiciragetire Sara Kei turago aihuirwo ni roho mutheru ndariagerera mathina ni mathina mariku ugeragira riria uini-ini waku challenges challenges ni nyingi muno uini-ini nyingi muno makiria tondu riri tigani Ngai ambiriria gukwambararia ri nona o ya barario ri njuga atiriri o ria barario ri kona kigeranio giake no ru ngiambiriria muno ri mathina maria makoragwo ni riri gutire mundu ukui gutire mundu urakumenya gutire rwimbo ruri uramenyekana waina rwimbo naku nasema sante urakora kanitha mainite rwimbo ruru ruothe maturitie maru we nawe ona gutire mundu uramenya we naku ona ndurarora thutha ona nduri na mbere iyo ni challenge number 1 ya gukorwo atiri ni urenda rwimbo rwaku haria rurathiri nawe muturire waku garuruke number 2 ni horo wa promotion ya nyimbo
ere ngire taru andu aini aria moka manjira ati ru mundu apromotaga rwimbo atia ni hinya muno tondu ru guku ri muyurite nyimbo cia andu niguo madiro ma guku na mayurite ni nyimbo mayurite that one I know kuko na ni ukurigo ati ni rura ugwikira ni rwa ugutiga riu ngamena atiriri tiga uhoe riwe ukorwo na ihoya ria kando ria kuhoya Ngai ucoke we mwenyewe utue we mwenyewe ti studio ti radio ya inire niwe wainire ambiriria kuina thie makanitha-ini na ndugaconoke tondu uguo niguo ndekaga makanitha-ini ngamera nie njitagwo Sara kiarie na ni nyinaga akaruga makoga goko koratuika kwina kamuini gokire gutiko makani uria gwitwo gutiko makani uria gwitwo kwina kamuini egeko na gekwite we na ndukaine thogothogo haha na ndukaine rwimbo ruraihu riu ugakirugamio ukiheagwo ndukaine rwimbo ruraihu no igua riu na ugiukira we muhehu no ndugetikire kuheha rugama hindi o we uguma ira roho mutheru ukambiriria kuina ndenda kuria atiriri kuri undu ndiraragiria andu thiini wa Facebook yakwa ira ngamera atiriri patience ni kindu andu matarenda kwanza mbeu nini ngamera deputy president endagia nguku thaisi gutire mundu kwenda kwendia nguku no mende gutika vice president humility na patience tariria andu aria anini ciana citu iyo ndungi ona tiga uguo ona tiga uini ona kana ki iri kiria giothe ureka niguo tuga ati no nginya hakona mwako wa kwambiriria koguo uria wothe ureka no nginya ugie na patience na iko niku atia ni gweterera no nginya hakorwo na wetereri wa kindu giothe ona muthi ungithie mugunda urimaga ukahanda ugeterera ndurimaga ukahanda na ukambiriria kugetha urimaga ukahanda ugeterera koguo hena kindu gitagwo wetereri tamenya wetereri waku ni uriku koguo uguo reka ri uguo wambiriria gwika tiga kurora Sara Kei na hakuhe miaka 30 inini na ndui mathina maria ngereire tarora we haria wambiriria hau wambiriria ri tagia na gweterera number 2 ndugeterere uteguthikiriria eterera ugithikagiriria mugambo wa Ngai tondu ningi gweterera o uguo fogotha ri nduri kundu uguthie eterera ugithikagiriria mugambo wa Ngai arauga atia tondu kiu nikio andu aya ethi matarenda tondu kwari na wetereri wa Ngai kuhoya Ngai utari kindu kingi witigiirie kuhoya Ngai utekurora kameme kuhoya Ngai utekurora ni amegukuhurira rwimbo kuhoya Ngai iria fuli urera mwathani niwe nani ucoke weterere na Ngai agakuhe direction hallelujah Sara Kei mundu akuonaga atia uperforma gikuna muonaga atia kuri mundu ungienda gukurumirira YouTube kuri mundu kwenda Instagram muonekaga ku icio ciothe twicio icio ciretwo Instagram icio ciretwo Facebook icio ciretwo YouTube na Twitter na Twitter icio ciothe twikuo na muno makiria muthenya wa Jumaine njokere ringi Jumaine no eroka na o Jumaine ongi o yothe tukoragwo na Robi Cinema kuma thaa 11:30 nginya thaa 2 cio tuku turikagia thaa 2 kuu ni ngoka hau turugarugaga tugathathia ukaga kuu no ukaruta iratu ni ngaruta ni ukaruta iratu tondu kuu tutiko twitigiirie kindu tukaga kuu tiguka kwirorera Sara Kei tiguka kwirorera kindu kingi ni guka guthathaia Ngai ate ni ku Nairobi Cinema Aga Khan Walk thutha wa Kenya Cinema kugo na ti Kenya Cinema ni Nairobi Cinema thutha wa Kenya Cinema uke hau tuthathaie Ngai muthenya wa o wothe wa Jumaine Tuesday every Tuesday from 5:30 kuni kuo Ngai atuheire nigetha tumuthathaie na timu ino na ni andu afata muno hallelujah Sara Kei kuri mehia Ngai atohagira aca angikorwo ni wahera na tondu rireke ngwire Ngai aroraga ngoro niguo mundu aroraga na iguru ndio na no urore na iguru na no ngwire kwe mundu renda kurekere andu marora tegwetekia ne kurikira wira-ini ndio Ngai aroraga ngoro ndio kwi mundu taruni no njoke ngwire atiriri ndekera no dinamine no umenye Ngai onaga na kuria thiini akona riria urathie mbere yake ukamwira atiri mwathani ni njui nie ni ndahitia tondu ndi mundu na ndekora ndahitia na ndingienda gukuhitiria ni uyu ni ngwendete Ngai akoragwo ready gukurekera koguo ndukage kuhera no ningi ndugakihia ati tondu wahia kuhera oehia kuhera no mundu wendete mundu ingikwenda ndingienda gutinda hindi ciothe ngikuhat aca aya ni andu ene aya ri riu meyuge kana ndimauge ni meyuge kwahota kugia mundu kuhonoka ni undu wao guku ya naitwa Jen Itumbi na naimba sauti ya kwanza yes. Umetoka wapi? Machakos County Kangundo. Wewe ni Mkikuyu si ndio? Nusu uko single umeolewa?
Niko single. Kabisa. Yes. Tutakuja huyo Nairobi Cinema. Tutaokoka. Jitagwo Esther Kabisa. Kane wa Mutua from Makueni County. Kwa nyinyi othe muri no Makueni County. I'm born again. You're born again. Yes. Mutua ni muthuri? No, my father. Kabisa. Ocio mundu ungiahonoka. Karibu. Naitwa Jeremy Kitiku. Nimeokoka. I'm married. Wow. With 2 boys, Victor and Levi. Yep. Bibi yako anaitwa nani? Anaitwa Purity Kendi. Mwambie unampenda. Purity nakupenda kabisa. Wow. Dramist kabisa. Huko kuri andu mekuhonoka Sara. Umuthi. Jetagwo. Naitwa Augustine William Kataka. Natoka Kakamega County. Wow. Na nimeokoka. Na unapenda ukali. Napenda ukali. na kosingo. Bado sijao. Kabisa. Ule msichana ataokoka leo. Yes, ninaitwa Gabriel Kahindo Mboka. And nimeokoka and I play bass. Yes, na nimetoka Kongo Bukavu. Kongo. Gold kabisa. Sasa shikilia tu hapo na wewe unaenda haraka. Mahali kuna gold tunakaaga kidogo Kenya. Sasa nataka unielezee. Nyinyi ni vijana hamjaoa, you're singles. Kuna watu ambao vijana wanafikiria kuokoka ni ushamba. Vijana wenye wako singles. Labda unaweza waambia aje? Vijana. Yes, vijana kuokoka si upuzi. Kuokoka si upuzi and ni hakuna kitu kingine unaweza fanya hii dunia because you have been created to just worship God. Na it's a much greater purpose than anything else you can ever do. I think that's just all. Tusalimiane tu haraka hivi. Unaitwa nani? Naitwa Edward Kiprotich. Kiprotich? Yes, Rift Valley. Uko Rift Valley? Yego tunakimbianga. Kukimbia. Yes. Wewe ni wa piano? Yes, I play the second keyboard. And you're single? Yeah. Yes. Sijewa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nijitagwo Muriuki. Kabisa. Kuma Kirinyaga. Yes, and I'm born again. Yes. I play the keyboard. Yes. Yes, and I do music production too. Yes. And I'm single. Tugacokia ngatho ni undu wa kunyitanira na ithuĩ na nigetha tukorwo niki wikarire hau we ndugi uke muriega ugika introduction hizi cia kiria ri ningwenda njenda kuona mbica iyo ndi hari ugu ngamirorera pale hivyo ndio ni wakiona uria maraina wega muriega ni muraina wega muno ndaigua ndahutio ona ndikwenda kuingira muthe ngwenda gutuika guest haha ndi haha uguo nja thie na mbere na kwirorera ndaigua nwarikia gwethera ndundu mego kuna matiramoera guku tugathie Nairobi Cinema ni andu mahonoke tugoce Ngai no riu ri there's no romance without finance andu methe mbeca na mundu nigetha ethe mbeca no nginya wambe uthome no nginya wambe uthome reke ngwirora kuhota gwika tondu andu aya me haha ri no nginya maheo andu na gutire thiko ici mundu wethaga mundu utari urathie thukuru na mundu utari na kindu gitagwo shekeri no uguthie gwetha shekeri na njira ino no nginya wambe uthie thukuru ugathome ugie na kothi yaku ya moko either uhingure biashara kana uthie ukandikwo na ndirakwira horo wigie Air Travel and Related Studies Center makoragwo kuria mwena wa Karen kwi maundu maingi muno gikorwo githoma kuria ni tuikarite tugikwiraga haha na tuikarite tugiguthingagiriria muno ati no uthie ugathome maundu ma kuruga no uthie ugathome maundu ma gutuika chief chef wandikwo mukawa munene muno ta Hilton kana kuria uguo kundu gwitagwo Laiko na makawa area ingi minene no uthie ugathomere maundu ma airport operations pastry and bakery nyitani nyendete muno kuruga keki by the way nyundu wa ndiakandekagwo na bao tafadhali na gutire mundu kiria muhutu ukoragwo na riu ri maundu macio mothe no uthie ugathomere kuria Air Travel and Related Studies makoragwo kuria Karen na by the way kwa maundu mangi maingi muno maria ugukorwo githomithio ta foreign languages hau foreign languages ni hega muno thio thome Chinese reke ngwire
gutire lugha thaici popular gukira Chinese na no githomithio kuria kwa air travel and related Urathimo kifungo mugwanja igere igere ithathatũ ithathatũ kenda kenda ithathatũ imwe 0722669961 makoragwo haria Rhino Park Road kuria Karen. Tugathi na mbere na kunyitanira na Sarah K na ndamuririkania o muthenya wa Tuesday ngamuririkania ni murithia kuria Nairobi Cinema kwambiriria thinashara thaa 11:30 kinyagia thaa 2 cio tukumukagoca Ngai tondu Ngai areaga ugoci na waga kumugoca ahuta ri hata we utakuwa nja ndio tuendelee tumalizie haya tugere auta haha kana tuthie na mbere alafu tuine ni tugwika twambe tuine ni ndwa ndigithia rwimbo wahambanati 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 siyabonga wahambanati 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 siyabo imba wahambanati 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 siyabonga wahambanati 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 siyabonga katika hali zote tembea tembea nasi tembea nasi tembea nasi tembea nasi tembea nasi tembea nasi tashukuru tembea tembea nasi tembea nasi tembea nasi tembea nasi tembea nasi tashukuru Twashukuru, twashukuru Yesu, twashukuru, twashukuru Simba wa Yuda Baba, twashukuru Yesu, twashukuru, 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 twashukuru Yesu, twashukuru, twashukuru Simba wa Yuda, twashukuru Yesu, twashukuru wahambanati, wahambanati.